o ongol whaatu tuanga katoliko po le katesimo mo alom whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le puleanga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimo o loo whaanga solopea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito liotui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama e mauwaa i lo whaatua tuanga. O lea le tāua pea o le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV u pumana le Divine Word TV4 a pele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatua tuanga mo le ni vai tau whaai u taua o ongol le ni tau sanga wa a mata ina i mta upu wha maalam na maino sakala meta. O se whamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o safia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whainu umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alum whanau e whiwhia i le upu le lii. Mai le wangilia mātai o mta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o to o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atu ai a te o tou. Whauta foi o te iate o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi. E hoi nei tū lai te whatalo whatoi fo i whai au ma ponga fo i ore tamaitai pule lau mua nei maris ka pe fo ainga whirela ainga whai aonga pe fo i alo ma whanau lau mua nei ma tu te toe whaapelo i atuai i le tamā fo i puleanga mis fo i ona uso stauranga se o tia kono mo la tu whaletua sungai whaaphenga mo la tu whaletua tamaitai sā mari whirela so stu ainga lava ia mas fo i au whaatotua tātou puleanga ia masa mo ato whapena o na whaafongafonga mai i nei pokalame o lo whapena o na so atpea e ala i awa onga le kalesia ia po le katesimo i nei lata iau i aro ma whanau ia tātou te sianga vi ia pea le atua i lo na alofa mono nang le leit toi te ina mai tō so soifua so mātou ola ia le amatalia tātou le sona le nita iau e mua ano tātou ave e whaamua i le atua le na tausinga ia te tātou ia mese o lea tātou te lungo ngalu o le nei vai tausanga o le whangfulu i le soafru tamā le alo ma le nganga pa ia le whanga furu le vai tausanga e aha pongi baloi bata pamate o tātou tuina nau bata talo mea mama whawhau Yesu ona rawi o tele mawhai ona inua i lo tamae amamano tulo loto ai whai ea lo fina maru se o tātou talo whaptai le atua i le olofa ma lo wang le nei tai a fou, le ala usumai o alo mo whanau,
mai se foi nei po kalame masani ia la pio lo wang lei wana le se no moe e matu tele fei lo ima mafuta nei tai ao no matu fa peani fa fitai tele tama ia ai matu talo pea fa tasi mai lo nga pa ia fa la tele foi se fe au moli nei tai ao e ala mai nei po kalame ta au le karesia e ala le kate simo anganga pa ia Io mai e fatu noto ona matutu ai le apio lo rofa au ina mai lo nganga para ina la tonga pa po ina mea o mola lang le atuai na noto ona le mana mana le nganga pa ia ia lo mai a te mato se o mato ma o spoto mai le na la nganga mai pipi mai ona o Yesu te piso lo mato wari amen sangatu masidino lo tato sumpanga ile sua pertama le alo malanga ngapa ia amen leila tua temi uma leila tua God is good all the time God is good Jesus power Jesus God is there everywhere God is there ya mas pat-pat mo le tua leila yao ya te manatu o le awa matalia tatu le sona masani le tayau ya e tatu te ia matalia tatu le sona ya mata tatu to e ola wasi to ya talu maile se vaenga o le sona le sa fa penao na fatino le vayasu to na ya masalo sila fie tatu men to pul vayasu le se tatu ta ya me sa to pul vayasu le hotel o le le ala ena amatel tatu o kalame le talo no ino le o le pe una sona winga ilo tatu fatu tuang e vai se tarima vai longa salmo mana ya e se si ona winga e se mai o runga toska tu runga le hotel ya mana ya ia se si mana ya ia e si poringa e le fa penta to le monio le fa mtala fa mai na pausia ta to le ta to fo i fulava ile ese fa donga le meta to te lo e monio fa mtala ma na ya si me lo que lo es bonito dama ya umo toska mari du tanga te teo ti tang ma tele oi mas pat na mo ta ai kaya mari u tanga ona avena tan ona to po ya re tino tanga ta ili palpana ole fa fa winga na na kadanga o ta to ole wefu tato po ilava ile wefu winga la tato malava isa fa mai tato na pausia ne tua ile wefu tato po ile wefu lo winga na sa winga ma ole asuru le ole ame la asuru ole amatanga le amatanga le vai te usanga ole o inala amata ina vai te usanga le ole pangpo ya karo lewa umono tato pa ia tua pe fa emo mai le tato le sona le na atino ina le so le ai tato olo tato auto o tato auto ile tayo nei ole rea mato la tato le la tato ya ile ba nga le ole ko te usanga pa pulu ai ba nga tato sa dia pea ma fatino pea e lo ai le ba te usanga pa pulu le la ka ku kala ngoro ka yaungi ole talo ya la mai ka ku la ku ko ngor pa pulu pa ka ni mesu ka ku ya ni ko mo what's the meaning of the length or pa pulu la lu I just saw the cafe in a pese mai ka le vai le ala wi ngor pa pulu le kuma Talo Yesu il mongo oribe
Ese sekali ese mereka kamai. Punya kurunga. Ya. Oh, kalma, ini kamai ya. Pasu pulu, pasu Ini Yesus Alam me Yesus foi pasu rasul. Bakas da ko ya. Lalu, lalu ko kar mo ai au kur ka yomi. Ole tatalo. Ya. Pai ko bakas ya. Tatalo olea, tatalo i olea. Sotai ma tata na to. Ulua, paaro ko ina ai e ora fa ya mama. Saya lai nai tato, ama Rusia i bea le fa tua. Ngala ua aku kiri ile farlo ko ingor ka ku au kuranga ile tsalo ngo bingala e ta mai le bingor ka kalo le sa ka penga Yesu ilunga ole mongo ai ngo binga usena hayo ka penga Yesu ka mo Yesu ka kalo le ba ko mai ngo bingor ka kalo le ngapso ka Yesu molong kama Longo wingo te kalo fo ile nga mau ele malosio Yesu ilonga fo ale nga sa penga Yesu dan bela Yesu pa ese mai ka ese mai nga fo ya okay. Ya, mangaloin, pakai mangaloin Yesus ya, tak kongsa. Tahu Yesus, itu sih semua. Kamu aja. Semua aku. Ya. Ya, mesti pakai mau kamu main tadi. Tapi pena Yesus, esau pak koruse. Benar benar. Ale marusi amo Yesus ngamawa ina ua tatalo. Sebab kasih me kasih pada Yesus oleh tatalo. Ia idungan suka aku pasu. Dia dalam mai di pojak aku Yesus pemai. Pas puluaso sa tatalo Yesus. Kako mai la ia le vai na masang ina Sini ausia ya ona tatu mana malama ile taua mamafuanga e alai ona tatalo. Ya dia lah kaku katkala ngoa mafuanga e ringa tatalo. Ese mafuanga e ringa tatalo. Sotai kamu boleh nak kamu ingat kalau you kamu falung boleh semua. Dah bukan mau nak boleh sok falung. Ya mai kira kamu mana is. Ya itu tato ulang apa dia? Ngaya baik hati ngaya sui foi tak ya lah ini tu tato ulang apa dia ngang ese seman. Ai kau rai umah aku karang ngol ile tatalo. Itu ingat kau mereka komi kualiai masih sih kakak. Ia mana lah maya kaya dia orang kamu dia mesti kakak. Alewo kalau mereka kau pegaku politik tahu. Dia kau pegaku. Power kan dia karang ngol tak dia kuat. Power le ngol dia karang ngol dia kuat. Dia karang ngol dia kus telefon. Dia karang ngol telefon mereka pegaku ngomil Facebook. Italah no ita tahu. Ile kuat. Ela ile. Tahu. Ya, dia nak pergi rumah mereka sana ni orang berkampung. Mereka sana boleh. Terlalu mah. Mai pau ya. Pau dia. Pau dia kan boleh makan. Pau puang Yesus. Dia lah Yesus. Taluai oi. Ya. Mangingon ada bayang ada. Aku mau ada bayang ada masa dia yang apa polisum. Karkar ngo, dia nak karkar ngo. Wah, kamu ada. Lah kami masa ni baik semua. Lah kami masa ni kekalu. Kami masa ni kekalu. Ya, Robert. Masa kita kalau ada satu Aku dia bang aja kami kiri ayah. Pergi kekalu Ya, itu semua. Ya.
Takso. Masa tu kalau kata tu rupa le man koyoro tatu. Ma ngai ke foi ke rupa le kom, ni karo rupa le Oh, you singa ke tele karo ke ba ko ponga ya. Wa pa yo ba ki kau ni ma ke dia ko kope kau ke kau. Kan dia ba ki kau, ba ngai ke ka ni dia. Ni ho me kamar ya, ke mi de me ko mi. Choro dia pe ka wa ka ra. Kan ni ma ka. Pakai, oh, ma, mai pakai ya Yesus dona, dino nonton, ma, mai kalau dia, dan sekian masa kalau, yang berapa? Oh, wah, ketia, kami bilang apa nak suruh ketia, dia masih mea orang apa ya, ketia, dia tua lo pemain dah suruh ngat, ai dia mea orang dia mea siapa ya, ya ma, ya, umma kami kekal, kami ni tiada pakai, masih kita cakap. Dengan ala kamu mai doa uru maka ele tangol me ai dise kalau kami ni masa ni dai boy masih bisa buka ko mo le kusta karo le dal sila kuri ko karo mo tatalo moy tatalo ala tatalo pe umana ai tele tatalo re itu masa tato ikatu ya mai tato boy ele lo dise ya fata hawa tatalo ia foi vai mas talo mas nunca ko dulu olha ya leo kedi olha lima sai pasema mana ia kalau buma le fa mai ia kedi sa mo ia kamar pule anga kele mas kele yo mas olha pua ia ese foi mo fi simpo ia onga kako mo la ia dia la mai kangoro Yesu pailang auso ia o ko fa pe o ko ka kiro ka kalo le ese le fai mo fi o pula mai Yesu mangingo le mana matato ia dia la fai kawinga ile matayo yono ia puipa o le nei ia whapea o tau ona te talo. Lo mātu ta mai o le langi, ia pa ia lo suafa. Ia o mai lo malo, ia pa ia lo whingalo i lo langi e pei o na whaia le langi. Ia e fwoi mai a te mātou i le asu nei a mātou me ai, tau ma le aso. Ia e whamangaro mai a te mātou i a mātou ngasala. E pei o na mātou fwoi o na mātou whamangaro i natu. Ie wanga leanga mai a te mātou. O foi te tai nei mātou ni whaaso songa. E la vea i mātou ai le leanga. Wa fa ta fa ma na tu ina tu la tonga sala fa ma ni fo o to o to tama o lang a fa to te fa ma na tu ngata ya la tonga sala e fa ma ni fo i lo to tama a o to sala o le tala le dei ale ri ia vi ia o e le ri o Yesu Kristo ese el mangingo le porque kalo le fa mai i Yesu no auso ia fa pei ona o to talo e akamia mai ki ka ko kalo nga o fa ido mai ai le mamalu le ku mamalu le ku ma le pa yang o le ku vai fo dan fa kalo a Yesu no mai ia e po e mai a matu me ai e tatau mali asu longo binga ele se manga o kele o binga na ka mai o pura Yesu mea wa mau le asu e tatau mali asu ni maka ko aka aba ki kakalo si la lesa o i kala a Moses o ko ngai i uma sau le ko ia fa mo fi e vai upo kakalo Yesu fa mo fi e o fu ma Yesu ia o ko sau e marisi wa ko ia e fa mangalo mai a matu o ngasala pe po ino matu fa mangalo na no vinga la fa ka ke manga fa mangalo ka ko ngasala ele manga ko wala au dia ko fa mangalo ka ko pe fai tatu te le fa mangalo no vinga la e apos no vinga fa mangalo mai tatu e ka kau e ka ko o nga fa mangalo atu ye wanga lenga mai a teita no mangingo ye
le se fai mo fie yo ka talo le mai Yesu ya wa o me ka ko dengo pelo o to talo ia fa pe ona o to talo ma le mata TV le po ai se me sa le le ba ko me ai ka fie mo ka ko Robert kai me nga fo ya ko fa ba no se mi te talo ya ke la ka ko ke mingi le sa le wi se ile se ko ro wale se kai mi ka kalo au kere kai mi skalo telefon sa go fie mo po me nga le ku pe ka ko wale se kai mi fo me wale se kai mi kala mo ai dia ku ale fa singo me ka ko ka ya mi le awala ka so ka e ma le ku le oami me ka ko mo via kalo oami me ka ko mo le maros ka kalo le ngaka ele maros siro ka ko fa le ngam ya me siro ka ko ulama fa Kristian o ka ko ngal fa kingo la ka ya le ana o ba ku le bongo sa ro penga se kolu wa minguki ka ke kilo le kai mi ka ko me ka pokaran ya le no ba ku sit o le grupo mo grupo mo o la ku sit o le le tal Lua, ai sea e tā ua ai le te talo. Kulukolu, o le ase mea tā ua e te maua mai i le te talo. Wha, kuluku wha, o le ale taimi e maasani o na e te talo ai. Nga ngui lo tato kuluku. Masano, leo kuluku. 3 minute. 3 minute. Talo fatu te mal puleanga mese sa molo fa fonga mai lo ngo dokso au le taitaia le kutasi mana e uso ole mato sili ole al talo ole ala o pamatala atu le mato lava manatu i le sili mato tali mo ole talo noanga ole al tangata male tua e ale talo ole tato talo ngona talo noanga le male tua e ala le talo wa a tato loa i aso na mua i tato i le tala ya Abrahamo sa so tai lava le tua ma tangata i aso la ana mua face to face e talo noa lava le tua au timilan nei ua tato talo noa i le tua e ala talo wanao pe lava o le mato talilona lua e na oe lava ma le tua te lua talo noa i mea lo e mana oai al mato talmon muli e tato te ole tua i le tua e tato te ole le tua i mea o tato mana na oai i mea o tutupura tato o langa ia patele mo la no Halo saifua wa uo Isaiah ma o tataia le club 2 ia o tato these are our questions tato sili mo Sia tau ai le talo. Tata se veto tai ma le tua. E whalolo tuti nā ai tātou, lātou, tātou whatuatua. E whamalosi nā ai lo tātou o la whare anganga. Ina ia taitai e tātou i le malama o la ngau pa io. Mai e maua ia tātou i manuanga mai le atua. O Simon o mātou, o taitai ina le mātou. Sid, le ase mea tā ua te maua mai te tala.
O tai ala leo lo tātou whatoto e maua ai lo tātou loto whaleanganga. E maua ai fo'i le loto whamangalo. Ai fo'i. E mangalo ai fo'i le isi uso tangata. Le tara fo'i e maua ai le tari o lo tātou manao whaloto i nai o tātou rangono. O ta talo foi e maua ai le tali o lo tātou man nao ma whalo loto ina ai le tātou o ranga. Ia, te alo whalawa i o lo ngoi ese i o au te ina le grupu wha ia o le whesidi. O le ale teimi maasani on tātou te talo oi, ona e te talo oi. Teimi lea tātou te whiala ai. Teimi o le a e ai ai. Taimi rea tātou te ulwhale ai marmat. Taimi tātou te whea e mawhitianga mpokuanga. Taimi o le a tātou moe ai. Ia, o le matumbala anga ngai le nefesiri e mawhalawa haftai. Ia, mas tātou pata. Whainga le whanau, te la pota mo whainga. Ia, pei o ngā kāpou i ekapu au ku nei aso, pei o ngā whakaua nei vai kaimi o le whangafuru. Ia, e aranga ka ukalo, o ngā ka penganga lea Yesu ra whainunga maunga o ribe. E tā pena i o ia, e whaatau nuu aira na misiona lea, le pei ngā ka penga i o ia, ka kilo le, whaitanga nasa. I le lui kauinga ki Apollo Yesu. Pa oso i le fitau mafa. Pa oso e punga i nalo male, te sa iai, ia, le marosi na kakaro Yesu, ke rango le marosi anganga Yesu nga le sao ki Apollo. Ke kongu hoi da, le o mea kako le kaiaungi, ma ngai ai o ko mangak. Mau le marosi, mau ai. Ia, ai kilo lo i kako au ke lenga. Po le se mea o kako au mai i mangako o korfanga. Le ala fai mai. Kako ba, fai kau kakasi kako ia. Ia pata ua le ora talo. Fa pe ona fa tino e Yesu i numa le maunga o ribe. Ai le sa uni e maniu, o le wha maarina a tātou a sa. O laila, sa mesek nga, o le whiau na nga. Ai le nga maingi kari na uri ia, pa mai o kaime ai ai, e moi ai. O le kari a koa rawa moi kako, o le tatalo. Jaimi uma, tae ao, a uli, a fiafa. O le tatalo foi, mo aso uma. E le na o taimi tātou te maua i mawhutianga, whako e kakalo ai. E le nga o kaimi whako whako e kakalo. Longo winga, o le tatalo le wakau mai kākou. Kakalo ka kori o mai le aonga, o le tatalo pe aku ua le aonga, tatalo pe o le fiafi, o le a e moe, o le a e ala. Longo winga, o le tatalo o se mea whai pea mo tātou. Ia, katkongu tātou whanau, ia kākou. E au makaku sukasi kaku pese bonga le kaku wakasi dunga. E au makasi e kaku le songa i le nei ka e au. Le kuspa mata talo ya so uma tupu ai le. Ona tupu ai le. Ona tupu ai le. Ai tau le kuspa ia mata talo ya so uma. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and grow, and grow, and grow. Read your Bible, pray every day, and grow. Leia tua, Yuma, God's good, all the time. Jesus, power, God. Na ua whaafonga fo i ale, tatu puleanga, te maat puleanga, staulanga,
ia kono mo faletua sunga sosoani mo latu faletua ai me se fo le no voto ia mal tatu pule anga ato se tamu fainga po ia no pana ia na matu fa ngala mani awala fa faingo fie ina ia moli atu ai le nganga ole pe ona ine vai tau sanga ole panga fulu ma vaenga olo pa pena ona pa ngaina nei ma fatau nei vai tau sanga ia ma se fo ole fatau ina ta penanga Yesu i lungo le mamo oli le fa mai fa e se winga fa mai tatu nga ka ko la ngat fanga fulu pas ku waso na talo Yesu ma nga pomi se ai au ka ko mamlama i lona fa tino ina ma lona mafu anga awa fo ni mea maua mai tatu e ala mai ile ya le ai pa ia leo ma ponga po i ole na mai te pulinei mas po lo sengo ni pelela ma la mua ta mai tai ma mo ia tol fa tai tele tatu TV mana ya mas fo ila mana ia nei la mua ya la ise pa una tatu pokalame ka simo ia tam fa ila vai fa la tele fa iloa ia ai mas fo ise to sila man ise tam fa nga fo fa na ia masalo fo isi de fia fo tatu ia o alu fa na nei ia o tono la ina tono la mua nei maris ia o senga bal ia 8 la to ia la sauni fo e tu o tatu la mua ne tau sanga ia nei time ia la fa pena ona tatu fai u se tatu talo tatu mantu ai ia ele ma faino tatu fangaluina de fautu talo do tatu tina pa io Maria ia pe so ni me ati tatu ia mes foi tatu taman tu e foi ta po inga tama tatu pureanga ia mes foi pureanga sa mo ato na yo tatu tu tos sa mo ato si olofa Maria Manuia o pine uma Manuia o Yesu le foro wa Maria pa ia le tina le tu ia e ta si ma tu tanga sala Iona po nei male tua sul mato Maria pa ia e tina le karisia tasia matos tasia tu ngatu masilino le tatu sulfanga tasia matos tasia tu e wisoe mato te ifon fakta yatu ya te oe awa tu se kaya e kala ina ilani ile suapu tama le alo manenga ngapa ia amen. A o ongol fa atu tuanga katoliko po le katesimu mo alom whanau po le Savavali malam lama. Fa talo fa atu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le pule anga fa akipik po Samoa pia ipa anga o le au fa afofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se fa poponga ili po kalame o le kapite po le katesimu o loo fa anga solopea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia patele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito liotui pata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatuatuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tupu ai le whaatuatua o le malam lama e mauwaa ai lo whaatuatuanga o le ale taua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 a pele i tulau i lunga o Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaai u taua o ongol le ni tausanga wa amata ina mta upu wha malam na maino sakala meta. O se whamanatu i lo tātou tiu te vala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō manatu matulai. O le moni, o ni wha o safia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa wha maoni le atua tāsi tolu pa ia. Ma wha amata ai alom whanau e fifia i le upo le lii.
mai le vangilia matai o mta upu luas fulvalu, fai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o tō o atu e whaino o malava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamā ma le atali ma le anganga pa ia. I o tō wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tō. Whauta foi o te i a te o tō i aso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi.